Minista munene Musalia Mudavadi ni akathiririe wira wa kamiti ya wiguano iria iratongoragio ni munene wa aingi bunge-ini Kimani Ichung'wa na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, akiuga riboti ino yarikia gutamanio bunge-ini itanyitwo kurete mogaruruku mamwe mamo mari wiguano. Let us respect that due process. Na ile report sasa imeenda kwa itashikiliwa na hawa bunge, wakifungua bunge hivi karibuni ndio watajadiliana na watupatie mwelekezo. Musalia ogete kureka kwa riboti ino ni makinya manene bururi utacoketie niguo kwetha kibonia kia ndugamano iria ikoretwo kuo gatagati-ini ka thirikari na atongoria amwe a mung'ethaniro, akiuria aria matari maraiganira na riboti iyo kureka bunge irute wira wayo. Alisema tuongee, tuachane na maandamano. Wakenya wameongea. Upande huu chairman ni Kalonzo, upande huu chairman ni Kimani Ichung'wa. Tumekuja pamoja. Why are they trying to walk away from that effort of bringing people together? Akiaria ari kaunti-ini ya Makueni bidi ya igongona ria ngatho ria mwandiki mukaru ministry-ini ya thirikari cia matura Terembaika, minista uyu ogete utongoria wa President William Ruto ni wikuranire amwe atumia mari na mieke ya utongoria ta uria watho wendekithitie. President anatambua wakina mama. The president respects women and she symbolizes the respect that the president accords to women. Na ndio kwa sababu yeye na hata ndugu dada yangu Malonza yuko hapa na wengine. Atongoria ikamba-ini morite thirikari kuongerera tabarira cia mai gicigo-ini giki amu niguo thina uria magumagira mabinda kwa mabinda na makiria riria kwara. Issues of water, issues of roads and every other sector of development. We are really asking the government, and the government, if you ask these people, government is steady. Ibida-ini riu atongoria ikamba-ini morite gukorwo na urumwe na kwigiritania na thirikari niguo makonaga kanya ga kugaya gekia bururi niguo andu ao mateithike. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi. County executives ambao wako hapa kwa haraka.